Catholic Radio. Mswitchayam shawonchi. Ninde sinya ninash nyapa samavane babule dido entashan radio wasutif Catholic link ne. Nyanka adwa short tankal ho hensho bilini. Mangban wasu na sim kana manyane mam ka Father Clement go. Nya yesu wansi kwasi so mbabu koso hin lashima. Nasikene no to ngwana mangban wasi Father go. Yanga ne amba no suma bakasi kan Kristo. So nende nena nya pasu ba ko ki yodwa yase he sha chu si zahame ongwa dukana maondo. Nya kala di short tank alwa kenyo. Walungwa su hi ka Samuel hi to trata ibiruwa most do yu tank alwa siki yu tank ni so apokalwa si ki pokaluta most do kulu kalwa siki kulu kaluta kwanu showa ka wasi ko Paulo apostle tine uhi emba Korinte jo pokalitia ibu kunde ha kaluta ki kunde ha kaluta kalini jange ka jange ojiji Luka jo trata ibu kulu kaluta kalwa ki kulu be kalini ne itine duwa yasinya situ amiki kwa olongwa so hihi ma shi jange tine duwa yasiaka doshima shamba hiyomuasi doshima shamba hiyomuasi katine kwa yi wo kwa ron wasu hihi bo tu ani kere suwa yange bo tu ani kwa ron wasu hihi iwo se ko David ma solo ikawe se David de solo oyoma kwa bo ya iron ya e ya lo ya I ma hu yi ma hu wo na hanje pa ma yange David ben de sauru we yoga ke gange yesu ka be si somba himu ase si tesi be doshima si elimsen shachi be pa David ya lo chaka el mona ima na oyona nta ma guo pa yange kwa laga ya dune kwa buna ipindo ya David to shachu de saulu kwa bula kagbindo hihi ukangwa ku hihi usemba Kristo pase patoton shaju tesindo shima shamba himu asi Yesu Kristo lo pasense Yesu esi na ha Yesu Kristo ulamene pirayo mamba heni nayo aka ave bitesindo shima shamba himu we hele ne betido yene yo ba ko ave yompa yenu se shachiwe chiminale viena se basilume nya pepe sulungwa nkane manene ke ko Yesu ya one situa ka kreni ko ya Yesu okwa hako doshi machamba himo sho ko sho hwayo si ele ne ba himo se dido ko sho ta si ele ne se shachiwe ko sho ni si na de viere angane ba no suma ba kasike Kristo seba seba ko hen pepe ne chi seba ba Kristo ma Yesu Kristo ka na be se kiyeri ya seba Kristo yo igundo si to ma su ba fie ma su ba kwa boyo ka do shema Yesu Kristo ka na be se yange nya seba Kristo si vinda fie alwe si vinda fie yo idelum vindo vinda fie sha no nango sa yo siga pasi tesi doshima alwe si tesi doshima yo doshima la une ide o yongwa se na hide na sose na luken doshima avesi pa angane ba no suma ba kasi ken Kristo uvinda uwele ne yosu ka unase si somba luase unase somba lo kwa ondo shu wasense si to gbido fiega wasense uton gbido kori yonga bo wasense ton gbido tesi doshima man ka doshima si tesi ne une be ayon koronja ka doshima une be yu ka doshima une be yebi yon pai umbu Yesu mukae wo hide wo
jendi aulu na luwe bioga bangu kai wo to doshima na ka doshima wo to utesi sholo na luwe dola uyido ngoho na hidi na alu Kristo ye ko Yesu Kristo alu lam ne wesi shalo tesen se hiyange nyayo Yesu Kristo bolo se kwa hako tindi wolu tindi utameyo ma tindi shoya ukana besi nyina ukana besi ko wuso we ona ele wugaya we pa go dele na o geneka kanyi kwa Yesu ro na besi hiyange nyana Yesu ukana besi semba situma ki yodu ha hiyange nyachi yo amo wesio nana eton lu nala lu kale welme yo didoga ako wolo no nada ba Yesu muka ha ugwan se kwa ka she kwa fa ma she gundo tawe kwa muka alu kwa zuwa wa wo wo ve yo kile lu wola na wo pile yo wo mpine wo pile yo we alu kamo ma lu kile lu ne ya ma so me yele monena alu kwa zamyo ya ma so me iwasen hanyi gbenda iyango nya angana ba no so ma kase ken Kristo Yesu kai wo pine yoyo wo so we olutanu shawuta wo so we olunheoga wo so we olubudioga na ogeni ya wo mo so we gijina na angana ba no so ma kase ken Kristo eswa ko ya nya pepe na ha budo si to bu baba yin mo as yakọ tesilu do shima ma ka ko Yesu Kristo alu tesensi yango nya ajela si do si ya me kanu ya esi ya ha mo wesi na no ha fa jo na chi na tesi o yumu na do shima ka do shima la si de ve Yesu Kristo ka do shima la si na ve kuma shima ka do shima la ve fe mimi si mama Kristo sisi to tis ne ki was Yesu Kristo alu tesensi ne agba shima ye yango nya spinete o bana gemo soro no muya anase de ne ma gracia che si fato ton kane ma ne duan yemne mi kinu ya se ma eri ton shame che si kuma ta wasi talu solution uyi o so uyi pishi kai o kwa chukuju na so mana uyi ne ha si bani me yo kwa a Yesu Kristo sha lu ma wasi ma sha lu ko so wala bela Dio bana gemo soro no muyo anagere sha kane ma ke ma ya to Christmas ya ke ti Yesu Kristo to wasi amen So ne pishi ba ne to basi kan manya anje songo ha join ban wasila na se yem ne ma se da so an ban na isin babu so sigala so ne chin